Malo lelei. Malo lelei kalini. Malo lelei. Malo lelei noelini. Finau. Malo lelei. Tau ki tari pe. Winga na si ihu mai tau kautama ke toko lahi. Ke mai tau fani. Malo si tau mo apina Malo. Malo. Koe hangi koe lau. Ko lockdown foki koe. Fe mau ke nofo mau I apini. Foi a hongo full. Pe hang koe lau. Mau peki TAIMI tau po talanoa Kai ke. Ofa lahiat ka amautolu. Ki apina. Mau sai ke tau kamata. Kamata mau pe tau whawhetai ke otua. Whawhetai ke otua ko ngā koe ne omi ai mo'ui. Ko ngā ke talawa. Talawa po talanoa pehen. Kapana ikai ene ofa. Pa kapana ikai ai ofa I mai ki tau tolu. He kai ke tau manawa pa kai ke hang. Lea ke tau whai pa kai ke tau mo'ui pehen. Ka oku. Koe mea whi mau ke tau mau ai loto whakawhetai. Koe hana uhinga. Koe otua mea ko toa pe tau au sia. Ko kuingoa ko SINITA whakautaulo ave Reagan. Ko whakautua te Hawaii ini I Amerikani. Pe kore ke hufanga to ngai whakatap ko toa pe. Whaau whaki I heo pe. Tu mua ke si vahe pe mua ai ki ilo si o ko te ma. O koe ka peheni ia ko ha ko ilo lahi ange au. Ka koe mea koe hala whanonga ko te osi fōu mai ai. Pea I he fōu mai pehe o ku mau pe koe o mahi no I ko sa ea koe talanoa'i. Pa ko ia ai kainga Tonga o ko I he ni ke talanoa'i atu mo fktaukei'i se o tau ngahi whamiri, mo tau ngahi mahini, mo tau kainga, o whekauaki pia mo scammers. Pe tau pehe hano ui. Ha o whaahinga hingoa pia ku I aki kautama koe ni, pia whaiteri ha pe koe. Ka kou sa ia pe ke talanoa mea na wau sia. Koe scammers, te tau pehe pe koe fu'u networker lahi tahaini I mamani. He ko hana uhinga, oku nau whakakaukau'i ke nau hanga wa ko'i ha KAKAI. A ko'i ha KAKAI. Ke nau professional I he whai o fo'i kāka, pe koe whai ai ngaue ko ia. Pe aku ma'ua pa angalahi au pito. Ai KAKAI ko ia. Ko tui koe TAIMI lahi o kai ke whailo ki ai tau tolu Tonga mo hango tau auntie, uncle, koe tau grandkids, oku tau grandma, mo tau amautolu koe ni hau mei Tonga mau tau ono o fulutupu, mau vaivai. Pea ihene pehere vai ko kulauen ke telephoni. Ke toka ngange si o tau kainga he tali telephoni. Ko ne tali pe telephoni o stala mai hu mai I he telephoni ke eke HOTAU tu asila pe mo eke tau hingoa mo tau awha I. Pa ko nau tolu ko tali telefoni kai si ilo foge nau tolu he ku whaka professionale ai eke mea kotoa hange ko ni talia e ku ki I mokopuna. Ko ne tali pe ko ia poto foge hele whapalangi. Pea tange. Ko ma mai ange ho ko ha ho afa I ko o ku eke mai ko ha o ku si o atu ai pe ai information ya ko nau mau pe. Pea harewa. Ko nau ngaue akia.
ho hingoa. Koe nau whenga ke kumi e paanga o ke mau. Koe nau whenga ke nau hanga o mau e ngahi information to tonu a au. Aia koe uluaki e mea ko ki fkma'ala'ala atu. Ai tari e telephoni tokanga au pito. Whi mo whaha whakataha i he loto family o vahe ai whenki information koe ne o ko o atu. Mo sea te tau ki polo kalama. He koe mea lele i vahe whanki. O koe whaingang na o si ilo e nau tolu ai ni. Ka o koe ha? O tonu peke ilo mo ho tau kainga koe ni to'u koe no o kue. Sai hua te telefoni. Pako ne hua tu ko ia ton ke hanga tala ai mea koe no ko uhinga tu ki ai. He koe uhinga ia o ku fu Mahu'Inga o pito ke ilo ke hatau kainga. Koe mea ko uhinga tu ai sea te tau ki prokalama no koe ni. Te to o mea lalahi atu pe. Hau he telefoni. He na eo se hoko mai ka te au. Pea ha, ko wako ai. Pea ha, pau lava rewa o fika auti pe e taimi totonu. O ilo i ai whaahinga nā nunga oi scammers. He guai kakai ia o kunau si itu iai pe nau toria ki ai. Hanko koe kakai koe ni lotu. Nau si itu iai pe nau toria ki ai o alu atu ai pe ia o hoko ai pe o mau ai pe e tau information ia a tau tolu. Mau ia e he kau. He kakai ko ia. Kakai ia o kua ko i ki nau tolu ia. Kakai ia o kua ko i ki nau tolu ia i hono eke o kua e nau ngahi fo i message Kai fo i message ko ia ko play mai pe ia. Pe aku play ia ke toko fiha afe mano. Pe aku ha. Ko ne ai pe hata ne tari mai telefoni. Ho mai to ta ko e Mo'oni. Talanoa'i mai ko ia. Eke ia i pe me. Sa telefonia. Ua ki ai. O ko ia e ngai fo i whekau o nau tala mai. Ko ngai fo i whekau ko ia ko whakamana mai ka koe. O ku ha. O ku iai ho mo'ua pe o ku iai ha situation o ku asi i ho tax pe o ku ke mo'ua au pito ka pahe kai teke fetu utake anga ki nau tolu nau o tuku mai rewa e fika pe a taimi e ni ihi o ku nau eke mai fo i fehu'i koe ni ke verify ai o mai fuka ka tau tolu tonga o ku ia tau ngahi mo'ua he tax o ku ia tau ngahi mo'ua i he ngahi fetu keke te vita MALO sila mai te whina. Pako ngahi mo'ua ko ia ku ke si iwe si ai ho whakaukau. Pea ke toki nofo ai ko i di fia. Pako ta i mai pea taha tala mai o ka ho mo'ua he tax. Pehe ai pea koe Mo'oni koe. O ku i kai ke aha mea a pehe ke tā mai ai feitu uko ia ki a te koe i ha telephoni. O ku nau li mai e tohi. Pe o nau emaili mai. Ko whakatokanga tu ko ni kainga Tonga. Oua e rifia pe haue ai kakai ko ni o ne hanga o to'o atuai. O toi alu ko ia mehe sai ke COVID taha, COVID au pito ai situation o ku ke si i rifia ki ai. Tena hanga e ke atu ka koe ke hanga verifying. O fufie mau au pito ke ilo e toko taha o ku ke talanoa ki ai. Ko ku talanoa tu pe he koe ngahi mea o ko fou mai ai. He ko ngaue foki i he tawhaaki o e paanga, i he tawhaaki o e whaupalani, pa o ko fufie mau ai ngahi information ko ia, pe o ko talaka ki nau tolu ai founga ke nau hanga o seni mai ai kia te au. O koe ngahi he koe uhinga ko whaapehea, mo tonga nau mo ilo e tau whaangaue, ko pihat ka ngau tolu. O e text mai ko ngana mao he kau tama. Ko ku uhinga o mahino ka amautolu ko le he tainimi i he teknolosia o ku lava pe ke pick up o lahi au pito ai a ngahi information whakapulipuri o ku ke ngaue aki ki he o paanga o ku ke ngaue aki ki he panke o ke ngaue aki ka ngahi o mea pe nau lava rewa furihi e ngahi information ko ia oha o tā e ko ia ai api mo tā e me arere o ke tā koe ke kauha. Network a koe ni. Koe me aia o ko ki i talatala noa to ai kainga Tonga. Mousea te tau ki video. O fatu.
o whātu whala mokoi. Mo share atu e tau ki video ko e tau ofa ia ko tau kainga. O kui kai ko aku talanoa Mahu'Inga ko talanoa mea na ufo mai ai. Pea ko ne tā mai pe ia o ko uhanga ato. Ai ia te fo'i o so singa maari e taha. Ngaahi ia te kakinau tolu kea. Tapu au pito ke moa he. TAIMI ni ihi ko e tau hu mai he Facebook a he. Heki ai e tau koe hana uhinga. Ko e KAKAI o kua ko i ki nau tolu. Ke ha ke nau whai e ngaue ko ia. Oku koe fu'u, kau taha lahi taha ia. Kau ia he kau taha lahi taha i mamani. Ano a ko i e KAKAI ke whaihala. Pa koe uhinga i talanoa peheni atu. Koe uhinga, ko e ku vahe mo fktaukei'i, fkma'ala'ala atu. Ki he Tonga ko toa pe ke tau toka ngā iange. Kai tau te fito ka ki amautolu vaivai. Amautolu vaivai he... Mautonu ke tui mau pe macata ke usi whakarea ka amautolu. MALO tine, MALO silava mai. MALO apito he. Se ate e tau ki video ko uhinga ke si ilo i HOTAU ngahi family. Pako uhinga ko talanoa to ai kainga Tonga. Tokanga lahi ke fu kau taha lahi taha ini. Taha ia kau taha lahi i mamani. Ko e ako e whaihala. Pea wako i whakaprofessionale ia. He oku vahe lahi whakamana wahe. Ai kau vahe ko ia. Karin folau. Pea koe vahe ia ko ia. Oku totongi ke te loi. Totongi ke te pōtoi. Ihe whai e ngaue ko ini. Pa koe uhinga e ku mea, o ku tō ai HOTAU kainga koe si e ilo. Koe uhinga e o koe ku tonga maa tonga, koe vahe ilo pe. O koe ke uhinga tua uia, o koe upolo kalama aku, fie mau ke mo mao ako ai, ke mo ilo ai, ai ngahi mea koe ni, pea mo toi ilo ai ke ha, ke mo poto i hono ako i e KAKAI ke ngahi mea koe ia. Ka koe tau polo kalama he aho ni kainga tonga, o koe whakaampe ke mo toi. Talanoa'i i he loto family. Pe aku ai pe mo i KAKAI tonga i au pehe. Ko si whakao noa ke pehe i ki tau tolu e HOTAU kainga pe. Pe aku hange koe lau. Loto pe mo tolu ke lahi pe mo patau toka ngā i pe ke tau hanga whe vahe aki. Ai ngahi information koe ni o te tau iri fia noa ia. O iri fia noa ia. Ai ke tu'u o ke iloi he arisi ya o fie mau au pito ke tau koe poini pe koe uhinga o ki video koe ni oua i rifia noa ia oua e tonoa oua e hao e whangita mai ka tau whanau mo e tau whangamopunau na pota re whapalangi ke na hoanga a awatu e tau ngahi ume a whakapuripuri. He koe oku fuwhia mau au pito ia kainga tonga ke tau talanoa i HOTAU loto whare ai KAKAI oku nau professionale oku ako i ki nau tolu ke nau mai o toho atu ai u information ia ki tau tolu. Kai ke koe tupunga koe mea koe whaam ke lave ki ai koe tupunga ene pehe he na tau hau mei he ki i motu sii. Pea koe KAKAI koe he lolohea MALO silava mai lolohea mo laine. Koe KAKAI koe oku whai lahi taha ki ai hano scam i koe ai KAKAI oku whai ia ki KAKAI hange ko tau tolu. Ko koe mo au. Ko ki tau tolu koe kau Polinisia pea oku na tau tupu hake whanki i motu sii, oku te eki ai ke ka kapa e tau ilo a tau tolu ki he moana, he mere kau waka. Te kai ka kapa e tau ilo a tau tolu ki he moana o e businessi, ki he moana o e maman lahi, ki he moana o e loloto o e poto i he ngaue whakaprofessionale. Te kai ke a o ki ai asi o tau ngahi auntie, uncle, koe teke a uia ki ai. Koe talanoa atu, ai fine motua na e ikai ke loko sai, i e tawhaaki ko ia ka na aku waa mai ai. Pea hu mai rewa ai KAKAI ko ia, ai a rewa oku ai KAKAI tonga oku nau
copy ai whaahinga mentality ko ia. Ke nau toeha, ta foki fo peo whai peka tau tolu kainga tonga. Pe aku asia e ngai wheitu kotoa. Ai eke mo ua, ai moi ha. He ke utoi fu whakaawi iki atu. Ka o kou whare i atu pe kainga tonga. Fie mau ke mo tuu o ako. O whenga e ke mo familia. He mere, fie mau ke tau fie ilo. O wha ase polo kalama, mo mai o ako. Koe ako koe ni, o kua teu o ato e au e ngahi mea o gloloto ange ia, i e mala e o paanga, mala e o investmenti, o ku kai ke te ke o fia koe ki ai. He koe whakalao ia, pe o fie mau e ai laiseni a ki ai, akita, pau ke te sivi kita, akita. O kui kai ko te alo laiseni pe koe, laiseni e te businessi, kai akita, au, a koe. Oku sivi'i, na ulave pehe ku video koe, oku sivi'i yai kita, hoto rekoti. Sivi'i yai hoto ulunganga, ayanga i tō onga oe. Oku sivi whakaauririkia. Pa ihene pehe, na ea e whaahingana nau eke i mai pe kou kau he ngahi ha moe. Ko tange i kai, oku kai ke ufusa ia ke kau ha mea, oku alu lalo te pile. O kai ke fie kau ha mea, o kai ke whakalao. O kai ke fie kau he ngahi mea pehe. Ka koe ki i laibi no atu pe ni kainga, toka ngange ke ako ngahi fehu'i o whai atu ki ho telephoni. Te nau eke atu, he nau whenga i ke tau here i mai kotoa ai information kotoa pe o ke mau. Moana MALO au pito. Pa koe uhinga ngai e kore atu, shea tau ki polo kalama, he koe ngahi mea koe o kou o atu, te vita whinaue, o kou o atu e au ia a ngahi mea neu fōu mai iai. Fōu mai iai. Ai mea koe ni koe si i kai ke e ku tae mahino, Ka ai koe ki fo i video he aho ni, ai ke tau fie ilo, ai ke tau fie mahino, ai ke te o hake re volo o ilo ki o lunga, ke hau koe ai kakai koe una wako i whakaprofesionare kaka, ku ke osi ilo. Ilo meu tongo fua e tau kainga, koe si i kai ke koe si ngata anga pe, si ngata anga pe ilo he ata MALO ata katoa si lama mai she ata e tau polo kalama he koe talanoa'i ni kono malu'i si information ni o HOTAU kainga tonga pa mohoio mai ai kakai o nau o si ako i whakaprofesionare ai kaka koe uhinga ke si lave ai o nau si i o mai nau toria o si i to o ai mo'ui ai masiva pa koe uhinga te o ai koe mea o Mahu'Inga taha video koe ni mo ilo koe tu'u mahari e anga mo ilo e masiva ilo koe fka'ofa ango ai masiva ilo koe mea ko uki ai ke mo fie ilo he ko mamani ia o si a ko'i ai whaihala moana MALO au pitsi lava mai pa koe mea ko uhinga taha ki video koe ni kainga tonga ka whai atu ha telefoni o talato e mea kau ko o text whenga ke tapuni e telefoni ona ke toewe pa ke hanga rewa o ha poloka i whika ko ia he koe ni ilo e nau uwhika whai atu he lau afe ko o polokai e hopo hake e polokai e asi hake e polokai ka koe uhinga atu he kai ke tau wheturi mo i kakai koe ni he koe fu'u kakai o si a ko i whakaprofesionare. Ho nau reo, ai ngahi fehu'i ke nau whai, ai ngahi talanoa ke nau whai. Pa o fu'u fie ma'u ia ke tau mahino e tau tolu kainga tonga, ai fktauele mai ai scammers ke a ki tau tolu si i kainga masiva. He na e whai ia ka te au, pa kou whakaamurewa e au ke uwahe atu ka ki mautolu, he ko o si au ki he tuunga, koe Palestini i he kautaha lahi tahaya i Amerikani i he tawhaaki o paanga pea koe uhinga anga ia si e kuki i whaalongolongo a koe uhinga anga ia i whaalongolongo a he ko o si ai e kulai seni ki ngai tawhaaki ko ia investmenti tawhaaki ke ia whaopalani pea o ko ulava ke usio ki he ngahi a takai mo fka'ofa HOTAU kainga koe uhinga koe ha
ko I kai ke whakaamo'ai ko uhinga ia o ko ai I he tawhaaki koena I he tūsite he amautolu. I'm sorry. I he taimi tolu tūsite koeni ai koe ha. Sapate ni American. Aia monite pa koe tūsite taimi tolu koeni a Hawaii. Taimi a Hawaii. Mo aloha ke o resisita he te mo wako ai me alahi. Neongo teu whai whakapālangi ka koeni. Teu toi talanoa'i whakatonga'i atu. Pa teu vahe rewa ai ngahi ume au toi loloto angi. Pa koe uhinga angaia e talanoa. Hi Chris. Thank you for tuning in. Pa koe uhinga, koe ngaue o ko malae o ko uiai, ko hono educate, ai kakai. Pea koe kutoki ai pe awe tonga maatonga, koe uhinga ke ha. Koe uhinga ke ko ofa hoku kakai. Pea ha. He kai ke uloto ke more hakulaise, ke more hakulaise ni nai fiu whengai nai ta'u e fia. Ai tau. He koe fu ulaise ni atea, mo tolu kona mo poto te mo pe ake pe. O si ai kautonga, o si hu mai nau tolu. Hu mai nau toke he kauta. Mana tui koe hu mai koe au ta ngaue pe ki ai. Koe kia tahe hao ngao ka te au. Ka koe kuhanga koe o whare I koe ki nau tolu. Se ko nau laka tu pe kautonga ko ni ang nau sivi I hake pe ta e foi tu o tahang nau ko nau lava nau sivi pa ko fenga le vai ni ke lava nau investment ni ku lava fo kiao pa ko o gai mo o kai pe mo kautonga ma ko tonga I ta eu o sia o hake o maue ni lai seni o pango lai seni o ko ai pa ko hinga tu aku ke ta ko poto au hala ko poto mo o tape ai areva ko tau whengai, ke tau lava, ke tau fie ilo. Pa ko uhinga ngai ko uhinga tai ke tūsite, mo me aha ke kriki o ko o seanga seni atu I he tonga maatonga. Pea mo ku Peesi whaka personal, o atu ke mo oha ke o resisita. Ko mo resisita ko te tata amautolu, o ko whakapapau atu. Te mo wako ai fu me alahi. I he ki fo weapona ko ni I he tūsite. O kai ko weapona ia ke uhanga o recruiting mai ai ki mautolu. No. Ko weapona ko ia na oku ai ke ako ai. Pea te uki pe ko ia pe e hu mai o ako ai tene ilo ngahi me ala. Pa ko uhinga anga ia e ku ki I fie tokoni atu ka ki mautolu kainga Tonga. Tokanga ia nge oku ke pure au niu ki ho o success, o ke pure au niu, ki ho o tu marie, o ke pure au niu, ki hea, ki ho o me a kotoa pe. Pea koe uhinga anga ia e kuhanga whakatokanga atu, koe network, lahi taha, taha o lahi taha ngahi, kau taha ko ia ko I ke te poto I hono alu o whenga I mai hangahi mea ke mau koe whaiala. Ai o ko uhinga tu ni ihe ta whaaki koe ni ke tokanga I ange homo whika ngaue, tokanga I ange homo awhaere I, tokanga I homo tokanga au pito ki ai ke MALO I. O ke ai pe ngahi mea au toi loloto atu ka au nga pe ia ke toki mo toki hu taha ke o whanongo. Pa koe uhinga tu koe ni. Koe ku kore. Mo wore sisita, koe ai peho mo hingoa mo emaili. Ka pau ege mo lava le sisita, koe taimi koe ia, koe taimi koe te mo le sisita ai, e seni atu lewa, ai emaili ka amautolu, ai link, ke mo kriki pe, ku mo osi hou mai ke ai, I he tūsite. Ai a koe whakaamo ai ki I whinimatua koe ni, ke toko ni I HOTAU kainga, ke poto I he whaitu tu uni, ki he ene mea. O ai hau hataha, o nofo he. He koe foi peace koe o kawe he foi peace Mahu'Inga I he sino he gunehanga ha. O tā ki e kina kita ki he ngahi whitu'u. Te au masivai, te au o toa I kahakovi, te hanga koe ne si koe ai ilo, pea moi falala o tua, pa eha. Te au kita ia ki he ngahi whitu'u. O kuhaa ia I he family.
Pako talanoa tupe o sia ia. I he family, i he siasi, i he whanua, o whakaamlewa ke ha. Ke toi educate ange ho tau kainga, ke nau toi mauange mea koe mahino. Mauange mea koe ilo, mauange mea koe whekumi. He koe hunga, ka iaha tahe toi ofange i a koe, ka koe pe. Kai peke kovi mon hok mata. Kalau lain e whatai, malo silama mai. Mau sea te tau ki polo kala ma ke he wai pe whahinga ia. Te kei ke nau fu mahino ia e nau tolu. Te ke nahanga na to mahino i ai scammers. Pagoi uhinga anga ia o kou sea tuai. He na e pe he ano scam iau. E whahinga. Uhinga ini i he ai ke hori mai koe ta mai koe text. Pena amo ua fok he text. We e kuiri fia. Tau ke fika ko fika hala. Mea maari pena e ke homo atu information. Ka koe hanga tātou au kea. Ko alu lewa ha. Ko al kono solution nen. Alu ki ha kakai o ku nau mahino i ai area koia. Oua te ke alu ki ha kakai te nau kakai koe. Alu ka kakai te nau hanga o e te atu e values. He koe value o ku hauia me he kakai o ku ofa, mo i kakai o ku mahino, mo i kakai, he mo ilo e alu koe ai kakai koe piko piko, mo i kakai koe whaihala na wohori ke kai e mo uia kakai, te taka amautolu. E a upe ia ki ai, e a utau osi mamata pe i he ngahi kakai o nau mo ui aki a mea ko ia, he kei ke peheha ke pe ia o asi rewa. Te nau piko. Pa ea upe. Pa te mo whatonga i pe mo toi kakai pehe. Ke nau mai na toha nau mea. He nau ha. O nau whenga pe ke ha ke namo mei he. Ko uhinga anga ia e ku fie kaunga talanoa atu i he ahone. Ko ia o whapena e ongorele ia tu ai ki vahe ai fine motua i he hala whanonga na ufou ai. Pea ko sa ieni ko toi mauange mahino. Pea ko alule vai ni o whenga e ku laiseni. Ke lava ngahi laiseni ko ia. Pea ko lava kakato. Pea ko ngaue i he kaparewa. Wai fehu'i wha fehu'i mai. Ai ko haho ngaue. Ko ku ngaue, ko ku viso neni. Ko ku hangawa ko i e tonga. Ke ne hanga o rani ha ane ofisi whaka finance. Ai a ko fehu'i rewa i tahana. Ai ko ha tahana ke lava o mahino ai. Iyo. Ka pau mou fui lava o follow mai a te au. O sfere. O si ai kakai. Ua HOTAU tahatonga. O si whakawa na ofisi i kai kene to tongi maha fo i peni uri e taha ka te au. Se ini MALO si lava mai. He mo Maria MALO si lava mai. Pea koe kai ke to tongi mai he kakai ko ia. Ha peni uri e taha ka te au. Pa koe harewa mea, it's a win-win situation. Koe lahiange kakai te uhanga toko ni'i, koe ne saiange ka te au. Aia kua pau ke nau ulaki sai ki nau tolu, pea e toki hoko marewa ka te au. O ku toi loloto ato, he ku koe ngahi system he mamani o keke. Pa totom lewa ke tau ilo i ngahi system, ko toa pe o mou kawai, mou eke ngahi system o mou kawai, Whekumi ki ai ke mou ilo mea kotoa. He koe mea e na uwhai. Alo au fie ilo kea. Sa ia au ke alo kauha mea o kuai hano. O ku highly regulated. Kana uhinga? Ka uhinga ke alu ma upeha alu hanga tonu. Pa koe mea ia o ku moui fie ai pe au ia. He koe ha? O ku alu hanga tonu pe. Koe ha? Koe ngā kau ka hipa. Koe more blai se nina e fiu whenga e tau e fia. Pa koe uhinga anga ia. Pa kai hataha tene whenga ke whau mai i ngahi tawhaaki. Kai ke lava ia. O si whau mai au ia he ngahi hala. O kai ke uwhia mai au ia ke o kou whehi au pito ai. Ai au kou whaamo ke mou mahino i kai ngatonga. Oku to tonu ke tau ngaue ki olunga ki hatoi le bolo. Ai ko fia mau ke toko ni e tonga ko toa pe. Ai tonga ko une fia mau ke ne mau. Ke ai hano ha ane agency whaka finance. Ai rewa koe, kua o si lava ia. Ai
o ka ngaue ne fai ngofua ko ku ki fa matala tu pe ai ka ngaue ne fai ngofua fai ngata au pitoia he ko pau ke ha pau ke fai totono pau ke ngā MALO pau ke fiako pau ke he o wai ngai sacrifice ia ka kai ke lava e koe he ke lava e koe ka koeni he ke tike fo ko he hala ko o star e au fihi o mea ko talanoa'i he ngai taftafa aki peheni he ko o star e au fihi ka ko mea ko toton ke hanga whakamāu'i mai o ku wahe au haata never hala ata ke hata ten totongi i au wahe au e he kautaha o ku ha o ku whakalao o ku nau o ku ha nau o si iai o si lava nau tolo qualify ke toko ni e toko 5 miliona ta nau toki lava rewa ke listed nau tolo ihe mala e ko ia pe a koe ngahi mea ko ia o ku loloto atua ke toi whakamatala'i o mahalo ko ki ke ta whaaki ko ia o e ngaue ka ko e ku ihe ni pe a ko he tonga maatonga ko e ku fie mau ke toko ni ihe whanki mention e whanki mea ko ni like elementary step o toton ke tau pi aware ai rewa ko e uhinga ngai eku ki I tuku pehe atu pe kai ke ngatai he e mina leti tu pulo tu malo si lama mai si share te tau ki polo kalama pa ko uhinga ia o ku fu fie mau ai fie toko ai fie toko ni aki o hange ko ki polo kalama tonga maatonga ko o atu e ngahi mea keha ua ngahi mea ai ma o ai mari tau ki polo kalama o ku tau kata tau pa ua ai ngahi mea o fu fie mau ke tau whamato ato ki ai pa ko uhinga angaia ai ki polo kalama o e ahoni kainga tonga ko scammers ko fu company life famana mahe una wako iai ai kakai ke nau poto heloi nau poto he whaihala nau poto he kaihaa na heo o scam ye u account ai kakai hoko ia he family hoko ia he ko drive na u ilo pe au he valungo fulutupu na e hoko ia ko more license hoko asi mai mangahi u me ai amaua o ku hu ia na kai ke ha me pehe kai ke ha tikite pehe he TAIMI ko ia te kai ke fuwa o ke TAIMI mi ko faka computer me ko toa kana e osi kamata mai me ko ni ko scammers o na kamata mai ia ngahi ta o fiha ngofulu ko to kia o ni ki tau pi awe he ko alha ko faka ki he technical me ko toa teknolosia ka koe ki uhinga pe ku si whenga tu pe aku ia kainga tonga koe whakaloto lahi pe pa moe vahe mo fktaukei'i mo vahe pe mea neu si fōma iai pa koe uhinga ia he seini malo si lava mai shea te tau ki polo kalama koe mea ne o kou whaam koe ke uhanga o hunu ki tonu atu oua teke whakakaukau ke kau he kulupu ko ia. Ua ke ai, whenga ke iloe ai hu ai matapa o kuhu mai ai kakai ko ia. Peaha pa ke pōtoi. Pōtoi ke whai tu uni ki a te koe. Ki ho o lelei mo ho koe. He koe ai kakai ni o kunau ai e mea koe o kovi koe mea kusai. Pa nau tala me au sai ko me au ko ko ngahi feriuriu aki pa nau tala me asi ko me ala pa nau tala me ala ko me asi ko ngahi feriu ko ngahi whakaamuia o toton ke tau hanga understand ai ngahi different color or situation pe ha pe tau poto i he whenga ke tau mahino he kapau he ke tau poto si fka'ofa pe tau tolu kainga tonga ko ia pe ko o si tau ki polo kalama ko famalo at ka amautolu ko to ape asa apate fogenia I americani ka moni te ia I New Zealand Australia pa motonga
ka ko e ku talanoa tu peeni ko hinga ko e mana tu I pe ha mea pea mo ha hoko mai ha ngahi situation pe he pea ko fa amauia ke o atu ke ako ai ko e moho family ako ai pak mo tolu ko na mo fai ai ngahi ngaue ko ke mo wo kai ha e me hataha ho mo family ke mo wo o tala ho nau ngahi fika ngaue mo ho nau ngahi tu asila pa mo ho nau ngahi oku mo ma ai ke mo ofa ma we ofa o te mo ngawe ake me hala he ne ngo ko fai he ki me asisi ka e asi me alahi teke whahinga nā whai peke ki he ankolo whai ke family mo mea. Mo wilo e alua tupe peke nofo pilisone. He kuha o si traini ho kakano mo ho atamai mo ho sino mo ho ngutu hung whangai whangatapu ke ha. Ke whaka moho ihu ke nam whakanam aki peha mo te ringa ke whanongo pe ke ngahi mea pehe. You know, pako uhinga tu ia. Kainga Tonga. Tawako ke tau aluhanga tonu pe. Ko ia ko tui pe mahino atu e ku he wahanoa mahino atu pe e ku MALO si lava mai wahanoa she ate tau polo kalama ke si ia si a KAKAI si nofo more enau information ka e ko hinga tu Fka'ofa pe tau tonga he ko KAKAI ki tau tolo lahi apita no scam e kau scammers ai ko hinga tu kainga o si hoko pe ia he ku tu loa mau pe arere mo kovi pe neongo ai oho ai kovi ka ko talatu pe he kai kainga ka mo finga ke mo fai hanga me pe he kai pe te a u kita ka tu unga e tariunga nge ko mo tolu kana mo fakau ke mo fai ha me pe he mere MALO pitsi lama mai ko glawen ka ta ke tau family ki tau siasi ki tau fonua ha KAKAI o kunau whakaukau ke whahame a pehe. Ko ku sio atu koe na o sianga o he sio ke KAKAI. Koe mamahi koe e tariunga nge ai mamahi teke a o ki ai kapa o ku ke ako ke ngahi mea koe he koe ngahi kautaha koe ni o ku whaia e he kau muri. Pa koe hau koe ka tautolu ko tautolu koe whanua nei tukilangi. Pa koe uhinga e talanoa fie vahe he na e whau mai i a te au. Ai whahinga whakaukau ai eke koe ni he telephoni eke tu asila eke whika ngaue o fie maua pito kau ke tu business mo hataha fie maua pito ke poteki ho information koe uhinga koe ha na ala o ko whaang o ko ngaue aki ai whika ngaue ake ngahi information ni ka ko whaatala ka amautolu emaili mai pe te ke seni mai ki he eku TAIMI taha ko whikau ke nau hanga tohi whakatonga nau whika ngaue tohi whakatonga pe ai pe whika ua pe tolu ko uhinga ko osi ilo i ai Mahu'Inga ke uhanga whale i aki ai kainga Tonga pa koe uhinga le vaia ai ki i wharei he koe mea o kou maheni ai koe ngaue ia o kou whai pa kou pe te tāno atu pe i he malae o kou iai hei kei ke ala tau longolonga atu ha malae kehe he koe malae ia koe ia koe malae ia KAKAI koe ia una wangai pa koe uhinga anga ia e talanoa ka kou tu ki lolo e tau TAIMI mo os mahino i pe mea kou uhinga atu pa kapa o kou vare he whakamatala'i os mahino e motor hoko ate motor shea te tau polo kalama tau lotu pe ke lahi hanga he o tuau li liwe ho tau atamai li liu ho tau loto omi ha mama o kutoi makehe ane koe uhinga koe ha ilo e li liu ilo i ai whakalaka e whamiri tupu pe ia mea whafo i tui o te tahanga te tolo tuku aki e tamai tuku aki e whae tuku aki e ha ka koe te au hake peo tau tahavalu u te osi ilo ki te mea ki te whai taku totonu lewa ke tau langa whamiri langa whonoa i he tau whakafo i tui he kai ki tau lawe tau tō ave hataha ki hilangi ave hataha ki he vani ka e maama ki tau tolu a koe mo au koe ni o ke whanongo mai te ke hoko koe koe maama
He mamangia e. Pa te ke monu ia. Pa te ke au ko ia, te ke hange ko ia, ha mama o ku hirifaki i hafunga poha fua. Lau kia mātiu. Pa te ke hange ko ia ha mama o ku tu'u i hafunga mo'unga. Pa he ke lava hata he ke hanga holoki koe. Ka pau ke whai tonu. Ka pau o ku ke. He ko o whai tonu te ke ako ai pe ko ia koe. Pa ko mea rewa ne hoko. O si anga koi ki ai. Anga ki ai ho ngutu, anga ki ai ho kakano, anga ki ai ho fteringa, anga ki ai ho mata. Pea e ha. O ku ke asi koi he whitu kotoa. O ku ke mama koi. Mama koi ia. Ka e ha. E mea kotoa pe ia. E tau whetuku mai le lei kotoa pe mo. E tuku maaria kotoa pe. O e whonua. O e mamani. Kia te koe. He ku ke ha. O ku ke hanga e koe. Isa na atau hiki hake ki he mala e toi tapu. Ka na e ha. Na e hanga e si su o demonstrate mai ka tau tolu. Ai ulunga ngaue. Oi hala whanonga ke tau foa. Yes? O tau tau mohumu. Ka tau tuu o ririu. Hange o kuki i me ato e video. Kai ke. Maha kone o siya. Whaka osi pe e tau ki polo kalama. Ka kou ofa lahi at ka amautolu. Ki a pina. Tau tu umu a hoko ko a mama. Tau tu umu a langa family. Tau tu umu a langa siasi. Tau tu umu a langa whonoa. Ngai hala whanonga pe ko usfo mai ai. Kai ke ofa lahi at ka amautolu. Ko kui ngoa ko SINITA waka uta ulo ave Reagan. Ko ki fini motu a maulalo. O ki kai ke iloa. Ka koe whalala o tua pe. Ko ia o whalahi atu. Ngata ngai tau ki video. Mo share atu tau ki video. O whalahi atu malo apito. Tau toi. Fitau laki pe. Ha TAIMI vave mai. Malo apito.